Yes, twongeye kubifuriza ibihe byiza, twongeye kubifuriza igitondo cyiza, twongeye kubifuriza igitondo cy'umugisha kuri buri umwe wese uduteze yombi, kuri buri umwe wese turi kwibanira muri kano kanya ndetse muri ano masaha yo muri iki gitondo cyo kuri uyu munsi wa kane w'icyumweru, itariki zikaba ari 2 z'ukwezi kwa karindwi, naho umwaka ukaba w'ibihumbi 2026. Reka twizere ko mumeze neza, reka twizere ko muri amahoro, reka twizere ko Nyagasani akomeje kubagenda imbere mu byo murimo byose mu nce zigiye zitandukanye zo hirya no hino ku isi, ariko kandi tunabonereho tubahe ikaze irambuye cyane ku makuru akomeye cyane tugiye kuba twabagezaho, aho n'ubundi tugiye kugaruka cyangwa se kwibanda ku kibuga cy'imirwano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu by'ukuri aho umutekano ukomeje kuzamba. Nge uri kuri mikro ni 6Berry official nk'ibisanzwe, naho iyi ni DRC Today News. Ni amakuru menshi, ni ingingo nyinshi tugiye kuba twagarukaho, ndetse amakuru cyangwa se breaking news tugiye kuba twaheraho nyuma y'uko ikipe y'igihugu ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Le Leopard isezerewe mu mikino yo gushaka itike y'igikombe cy'isi. Uwitwa Willy Manzi akaba vice guverineri wa AFC M23 avuze amagambo mabi cyane, ndetse n'amagambo atavuzweho rumwe, ndetse aho benshi bavuze ko ari amagambo agayitse atagakwiye gutangazwa n'umuntu nk'uyu. Ndaje tubirebere hamwe, turebere hamwe mu by'ukuri ese atangaje ibiki, ndaje tubigarukeho ku buryo burambuye cyane. Hanyuma andi makuru tuza gukomozaho nanone ni amakuru akomeje kuvuga ko drone ngo yitwaje intwaro iherutse kugaba igitero ku nkambi y'ingabo z'u Burundi iherereye mu gace ka Mushimbake, aha ni rwagati mu mujyi wa Baraka mu karere ka Fizi muri Kivu y'Amajyepfo. Aya makuru ndaje tuyagarukeho turebere hamwe ibikomeje kugenda bivugwa, ndetse niba ari ukuri cyangwa se ari ibinyoma. Ndaje duce ibihuha ku bijyanye n'iki gitero gikomeje kuvugwa ku ngabo z'u Burundi hariya mu gace ka Mushimbake. Ndaje tubigarukeho ngende mbabwira akantu ku kandi, ndetse mbabwire niba ari byo cyangwa se ari manipulation. Hanyuma n'ibindi bihuha tuza guca, ndaza kubabwira ko nta kajugujugu n'imwe y'ingabo za FARDC yigeze iraswa mu mujyi wa Baraka nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Aha Ibaraka n'ubundi ni mu ntara Kivu y'Amajyepfo rero, nk'uko amakuru akomeje kugenda akwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'abayatangaza abivuga. Ndaje byose tugende tubigarukaho, nzanye na fact nyinshi cyane, ndaza kugenda mbereka ukuri kubikomeje kugenda bivugwa ndetse binatangazwa. Agataho kandi nakiriye ubutumwa bwinshi bumbaza niba koko ari ukuri ko agace ka Mikenge kaba kafashwe n'ihuriro rigizwe na AFC M23 twirwaneho na Red Tabara. Hano ndaje mbibabwire uko bihagaze muri kano kanya ndetse muri ano masaha, gusa ntago ari byiza ku ruhande rw'ingabo za FARDC. Ndaje mbigarukeho ku buryo burambuye cyane. Hanyuma tukihava, hari ibaruwa ikomeye cyane yandikiwe Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ivuga kuri Minembwe na Poezero. Ndaje turebere hamwe n'ibiki bikubiyemo. Hanyuma kandi ndababwira ko hateganywa ivugura rikomeye muri AFC M23, harimo no guhindura izina ryayo. Raporo y'impuguke za Loni rero ivuga ko uwitwa Joseph Kabila nawe ashobora guhabwa umwanya ukomeye mu buyobozi bwa AFC M23. Ibi byose ndaje tugende tubigarukaho ku buryo burambuye cyane. Hanyuma aya makuru mu nyemerere tuyahere kuri ano makuru agaruka kuri uyu Willy Manzi n'amagambo atangaje. Mu nyemerere tubigarukeho ku buryo burambuye cyane. Reka mbanze nshyireho ino tweet kwanza, nubwo iri mu rurimi rw'icyongereza ariko twagerageje kuyitranslatinga, twagerageje kuyishyira mu rurimi rw'ikinyarwanda. Tweet ngiyo rero nayishyize kuri screen zanyu. Nyuma y'uko ikipe y'igihugu ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Le Leopard isezerewe mu mikino yo gushaka itike y'igikombe cy'isi, Willy Manzi vice guverineri wa AFC M23 ndetse umutwe uvugwaho ngo kuba ushyigikirwa n'ingabo z'u Rwanda, yagize ati ubu rero UDPS irimo kwerekeza mu manga. Icyo tuvuma kiravumwa kandi icyo duha umugisha kirahirwa.
iyi ni tweet ye rero nk'uko mubibona aho ngaho kuri screen zanyu, tugerageje kubishyira mu rurimi rw'ikinyarwanda, we yabitwitinze mu rurimi rw'icyongereza. Aya magambo rero yakomeje guteza impaka no kwibazwaho na benshi. Ese birakwiye ko umunyekongo yishimira isezererwa ry'ikipe y'igihugu cye ndetse akanavuga amagambo nk'aya nyuma y'uko Leopard basezerewe? Ababitanzeho ibitekerezo rero baravuga ko Leopard ari ikipe ihagarariye abanyekongo bose ndetse irenze amacakubiri ya politike n'ibindi bitandukanye, ibindi bitandukanya abaturage. Ngayo nguko rero ni mu mukino n'ubundi wahuzaga ikipe y'abakongomani Leopard yabahuzaga n'ikipe y'Ubwongereza, bikaza kurangira batsinzwemo 2-1. Ngayo nguko, reka dukomeze amakuru yacu. Amakuru rero reka tuyakomereze ku makuru n'ubundi akomeje kugenda avuga kuri drone yitwaje intwaro iherutse kugaba igitero ku nkambi y'ingabo z'u Burundi iherereye mu gace ka Mushimba rwagati mu mujyi wa Baraka mu karere ka Fizi muri Kivu y'Amajyepfo. Ese aya makuru yaba ari ukuri cyangwa se yaba ari ibinyoma? Kugeza ubu nta rwego rwa leta cyangwa rwa gisirikare rurabyemeza ku mugaragaro. Aya makuru nje guhamya ko ari ibinyoma. Yaba bagabye igitero ntibigeze babitangaza, yaba FARDC ntacyo yabitangajeho, yaba FDNB bivugwa ko yagabweho igitero nabyo ntacyo yigeze ibivugaho. Nta mafoto yigeze asohoka, ndetse n'ayasohotse hari amafoto yagiye asohoka ariko yerekana n'ubundi ibya kera. Ndaje tugende tubigarukaho byose. Hanyuma andi makuru cyangwa se ibindi bihuha, nta kajugujugu n'imwe y'ingabo za FARDC yarashwe mu mujyi wa Baraka mu ntara Kivu y'Amajyepfo nk'uko amakuru akomeje kugenda akwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga n'abayatangaza bivuga. Ndetse hano banifashishije aya mafoto, reka nshyire kuri screen zanyu ho gatoya. Ndetse mu matohoza twakoze n'ubushakashatsi bwimbitse nuko aya mafoto ari aya kera nk'uko bigaragara, ndetse yafashwe ubwo byari tariki ya 30 z'ukwezi kwa 10 umwaka w'2024. Ni amafoto rero bagenda bakadownloadinga kuri Google ndetse bagasakaza ibinyoma. Rero mu bushakashatsi twakoze twabonye ko ino foto bakomeje kugenda basharinga mu by'ukuri ari iya kera. Hanyuma rero amakuru yemejwe n'umuvugizi wa FARDC nuko kajugujugu 3 zari ziturutse mu misozi miremire y'akarere ka Fizi zerekeza Ibaraka zakurikiranywe na drone, bavuga ko ari inyeshyamba za M23 yashatse kuzirasa ariko ntibyabahira. Iyo drone rero ngo yabuze icyo irasa maze iragwa, ndetse mbibutsa ko ari twa drone dutoya twa kamikaze tugaba ibitero by'ubwiyahuzi, tumwe tuza dufite ibisasu n'ubundi ntidusubireyo. Nk'uko rero aya makuru abivuga, izo kajugujugu uko zari 3 zamanutse amahoro zirandinga amahoro, nyuma rero zongera guhaguruka zikomeza inshingano zazo nta kibazo. Aya makuru akomeza avuga ko ubuzima mu mujyi wa Baraka bukomeje nk'ibisanzwe, ndetse abaturage bakomeje ibikorwa byabo bya buri munsi nta gihindutse. Bamwe rero mu banyacyubahiro n'abayobozi b'inzego zitandukanye muri aka gace basabye leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kongera ingamba zo kurinda ikirere cyayo, bavuga ko hakenewe kwirinda ibitero bya drone, bavuga ko bituruka ku nyeshyamba za M23. Reka twinjirane rero ahitwa Mikenge turebere hamwe uko situation imeze. Mu nyemere twinjirane Imikenge turebere hamwe ibikomeje kugenda bivugwayo. Ni nyuma yuko rero nakiri ubutumwa bwinshi bumbaza niba ari ukuri koko, nimba aka gace ka Mikenge kaba kafashwe n'ihuriro rigizwe na M23 AFC twirwaneho na Red Tabara. Ndavuga ngo yego, aka gace mu by'ukuri koko kafashwe n'inyeshyamba za M23. Ndababwira ko kuri ubu intambara iyobowe n'ihuriro rya M23 ndetse ko igeze ku rugero rwa 70% ishingiye ku bitero byo mu kirere hakoreshejwe drone n'indege. Ku ruhande rwa FARDC sinzi nimba ari ikibazo cy'ubushobozi buke bwa drone, gusa ku kigero cya 70% inyeshyamba za M23 ziri gukoresha drone zigaba ibitero kuri zino ngabo zirwana ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Akaba ariyo mpamvu bongeye kwigarura kano gace. Inyeshyamba za M23 rero nyuma yo gufata Mikenge barimo gutera ubwoba, bavuga ko bagiye kwerekeza ahitwa Biraro 2, kandi na Poezero ishobora kuba igiye kujya mu kaga.
Izi ngabo rero za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zongeye kuburirwa ku bijyanye no gukoresha ingabo zirwana mu kirere, ariko mu by'ukuri ngo nta kintu bari kubikoraho. Ibi rero biri gutuma inyeshyamba za M23 ngo zibagabaho ibitero. Reka dukomeze amakuru yacu rero, nyuma yo kumenya ko ino Poezeri ishobora kuba igiye kujya mu kaga, nayo hari ibaruwa ihise yandikirwa perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ivuga kuri Minembwe na Poezero. Nyiri kwandika iretere yirinze ko amazina ye ndetse agaragazwa, aho yatangiye avuga ati impamvu Minembwe, Poezero n'ahazaza h'intara ya Tanganyika. Nyakubahwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi, mbandikiye umutima uremerewe kandi mfite agahinda gakomeye mu gihe muri gusoma aya magambo. Abana bacu b'abavandimwe bacu bari Minembwe na Poezero ntibagisinzira, buri joro baba bareba mu kirere batabasha kwirwanaho imbere y'ibitero bavuga ko bikorwa hifashishijwe indege zitagira abapilote. Hanyuma uyu mwanditsi anavuga ko ngo u Rwanda rukomeje gukoresha drone zo mu bwoko bwa CH4 n'ibindi bikoresho bya gisirikare muri ibyo bitero. Hanyuma ngo buri gisasu giturika nk'uko abivuga gitwara igice cy'ubutaka bwacu ngo n'icyizere cyacu. Avuga ko Poezero iri hafi gufatwa kandi ko iramutse ifashwe ngo Baraka nayo ishobora gukurikiraho. Akomeza avuga ko Baraka iramutse iguye cyangwa se igiye mu maboko y'izi nyeshyamba, intara ya Tanganyika yose yaba iri mu kaga gakomeye. Umwanditsi kandi akomeza avuga ko abasirikare ba FARDC bananiwe kubera kurwana mu buryo butangana n'uwo bahanganye nawe, yibaza ku ntego ngo byoroshye. Hanyuma mu gihe rero ngo izabo zidakoreshwa uko bikwiye, ubwo yavugaga drone, anavuga ko Ubufaransa bufasha ngo u Rwanda mu ikoranabuhanga rya drone. Akomeza avuga ko bamaze gutakaza abasirikare 4 b'inzobere mu gukoresha drone, ndetse ngo abasore bato bari barahawe amahugurwa kandi bafite ubutwari ngo baguye mu kazi. Yibaza umubare w'abazongera gutakara mbere y'uko hafatwa ingamba. Nyakubahwa perezida rero ngo igihe cyo kuvuga amagambo cyararangiye, niko yakomeje ino baruwa avuga ati nyakubahwa perezida, igihe cyo kuvuga amagambo cyararangiye. Nk'uko umwanditsi rero abivuga ngo ubu hakenewe ibikorwa bifatika kandi byihuse. Asaba ko hashyirwaho uburyo bwo guhungabanya imikorere ya drones cyangwa se electronic jamming hakoreshejwe uburyo bugezweho bwo kuzirwanya, kongerwa ubushobozi bw'ingabo zirwanira mu kirere, ndetse hakanashyirwaho ingamba zisobanutse zo guhangana n'ibi bitero. Avuga ko bamwe mu basirikare batangiye gucika intege bibaza impamvu igisubizo gitangwa kuri ibyo bitero, bavuga ko bikomeje kuba kidahagije. Yongeraho ko agifitiye icyizere Perezida Tshisekedi kandi azi uburemere bw'inshingano afite zo kuyobora igihugu kinini kiri mu bibazo, ariko kandi avuga ko amateka azibuka neza iki gihe akerekana niba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yarashoboye guhangana n'ubu buryo bushya bw'intambara ikoreshejwe ikoranabuhanga n'ubwenge, cyangwa se niba yararetse abo ifata nk'abanzi bayigenera uko ibintu bigenda. Ndetse uyu mwanditsi asuza avuga ko ngo Paul Kagame ngo nabo bafatanyije bamaje guhitamo inzira yabo, bityo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo igomba guhitamo inzira yo kurengera icyubahiro cyayo, ubusugire no kudacika intege. Ndetse asoza agira ati mukore nyakubahwa perezida, mukore mbere y'uko Poezero isigara ari izina riboneka gusa ku ikarita. Ngayo nguko ngibyo ibikubiye muri iyo letre. Reka twikomereze amakuru yacu. Nababwiye rero ko hari guteganywa ivugururwa rikomeye muri AFC M23, harimo no guhindura izina ryayo. Iyi raporo rero impuguke za Loni inavuga ko Joseph Kabila ashobora guhabwa umwanya ukomeye mu buyobozi bw'izi nyeshyamba. Ni raporo y'itsinda ry'impuguke za Loni ku bibera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashyikirijwe perezida w'inama y'umutekano ya Loni, ubwo yayishyikirijwe ku munsi w'ejo, byari tariki ya 2 Nyakanga uyu mwaka w'2026. Yongeye kugaruka ku mubano uvugwa hagati y'uwahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umutwe wa AFC M23
ndetse nk'uko raporo ibivuga. Iyi raporo ivuga ko kuva muri Gicurasi umwaka w'ibihumbi 2025 Joseph Kabila yakunze gusura uduce tugenzurwa na AFC M23 aho yanagiranye inama n'abayobozi bakuru b'uwo mutwe. Raporo yibutsa ko muri Nzeri umwaka w'ibihumbi 2025 urukiko rukuru rwa gisirikare rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rwakatiye Joseph Kabila igihano cy'urupfu adaharira umushinja ibyaha birimo ubugambanyi no gutegura ubugumutsi urushingiye ku byo rwavugaga ko yakoranaga na AFC M23. Raporo igira iti mu gihe raporo yandikwaga amakuru yatanzwe n'amasoko atandukanye yo muri AFC M23 ndetse no mu nzego z'ubutasi yagaragazaga ko hari gutegurwa ivugururwa ryuzuye ry'ubuyobozi n'imiterere ya AFC M23 harimo no guhindura izina ry'uwo mutwe, kandi ko Joseph Kabila yari ategerejwe guhabwa umwanya ukomeye mu buyobozi. Impuguke za Loni zikomeza zivuga ko uruhare rwa Joseph Kabila rwarimo rugenda rwiyongera muri AFC M23 kandi ko kuba ashobora kuyobora uwo mutwe byashoboraga gufasha guhisha uruhare rw'u Rwanda muri uwo mutwe, bigatuma AFC M23 igaragara nk'umutwe w'abanyekongo ukemura ikibazo cy'imbere mu gihugu. Raporo ishimangira ko muri Werurwe umwaka w'ibihumbi 2026 mu kiganiro cyihariye Joseph Kabila yagiriye i Goma yongeye gutangaza ko adashyigikiye ubutegetsi bwa perezida. Nanone raporo ivuga ko ihuriro rya Joseph Kabila ryiswe Save the DRC ryasabye abanyekongo guhagurukira guhindura ubutegetsi, ibintu impuguke za Loni zibona ko bihuye n'intego za AFC M23. Raporo inavuga ko uwahoze ari senateri wa Kongo kandi akaba umwe mu bantu ba hafi ba Joseph Kabila yagize uruhare rugaragara muri uwo mutwe nubwo nta mwanya wemewe yari afite muri MRDP twirwaneho ngo yakomeje guhagarara inyungu z'uwo mutwe mu nama zo ku rwego rwo hejuru zahuzaga Joseph Kabila n'ubuyobozi bwa AFC M23. Impuguke za Loni zivuga kandi ko Moise Nyarugabo wahoze ari vice perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo i Goma yari asanzwe afitanye umubano wa hafi ndetse no kuva mu bihe bya kera. Hanyuma ngo ku rundi ruhande Joseph Kabila umuryango we n'abo bafatanyije muri politike bakomeje guhakana ibyo bashinjwa byo gukorana na AFC M23 bavuga ko urubanza rwamukatiye igihano cy'urupfu rwari urwa politike rugamije kumuca intege no kumuvanaho nk'umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Joseph Kabila n'abo bafatanyije bakomeje gusaba ibiganiro bya politike hagati y'abanyekongo bose bashyigikira gahunda ya Social Pact for Peace yatangijwe n'amadini binyuze muri NA. Icyakora rero ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi bwo buvuga ko ibiganiro bikwiye kuyoborwa n'inzego zemewe za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi bugashimangira ko abafashe intwaro batagomba guhabwa umwanya wihariye, bavuga ko bwiteguye kuganira n'abanyekongo bose ariko hakurikijwe amategeko n'inzego za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ngayo amakuru twari tubafitiye muri kano kanya muri ano masaha muri iki gitondo cyo kuri munsi wa 4 w'icyumweru, itariki zikaba 2 z'ukwezi kwa 7 naho umwaka ukaba w'ibihumbi 2026. Munyemerere amakuru yacu tuyacumbikire hano babwira ngo andi makuru nakagaruka tuze kongera kwibanira ku isaha y'isa 10 turebera hamwe izindi update ziza kuba zigezweho, turebera hamwe andi makuru aza kuba agezweho. Hanyuma nje wari kuri micro ni 6berry official nk'ibisanzwe. Nongera kubibutsa ko twafunguye urubuga rwa WhatsApp tujya tunyuzamo amafoto ndetse n'amavideo, akaba ari amafoto n'amavideo aba yaturutse ku rugamba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse ubwo kwinjiramo nta kundi uragenda muri comment, uragenda hasi mu gice cya komantiri urebemo link na pininzemo, uragenda ikandeho urahita winjira muri group yacu ku buryo bworoshye cyane, hanyuma uzajya ubasha kubona amafoto ndetse n'amavideo, ubashe kubona ukuri kuzuye kuba bigenda bivugwa ndetse binatangazwa, ubashe kubona ukuri kuzuye kubiba byabaye. Si amafoto n'amavideo dusharingamo gusa kuko ni group ngari, ni group irimo ingeri nyinshi z'abantu bagiye batandukanye, kuko ni group irimo abarundi, ni group irimo abakongomani, ni group irimo abanyarwanda, abagande n'abandi benshi bagiye baturutse mu bihugu
bigiye bitandukanye, bivuze ngo dusharingamo n'ibitekerezo bigiye bitandukanye. Nkandira kuri iyo link rero uhite ujoininga, kandi niba uri mushya hano, niba ari ubwa mbere tubanye muri ano makuru, muri kino kiganiro, kandi ukaba ukomeje kunogerwa, nkandira kuri subscribe cyangwa se kuri sabone, uraba uduteye inkunga ikomeye cyane, uraba udusapotinze mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ngayo nguko mukomeze kugira ibihe byiza, mukomeze kugira umunsi mwiza, Nyagasani akomeze abarinde, turabakunda cyane.